Borwa le ja moya o boitshepo. Morena a nne le lona. Bopelotlhomogi jwa morena wa rona Jesu Kriste, lorato la Modimo Rara, neo ya bone bo babedi, e leng moya o boitshepo a di nne le lona lotlhe. Sontaga se re mo go sone se ke sa 17 gare ya mo kalendareng ya rona ya ngwaga, mme mo mmiseng o re rapela mmogo le leano lo teng wedu Ntshinogang gompieno o tshwara dingwaga di le 18. Re be re boa gape re rapela le Grace le Thato ke wa kae mo letsatsing la gompieno ba dira dingwaga tse di 24 mo tseong gongwe mo nyalong. Jaana re kopiwa go rapela le batho ba, re ba kopele mo Modimong jalo gore a tswelele pele go ba tshegofatsa jaaka a ntse a ba tshegofatsa mo dingwageng tse di fetileng, mme a nne le bone go ya pele mo dingwageng tse di latelang. Tsatsi la gompieno ke di 26 tsa July, gape ke segopotso sa ga mme Ana le Joakim. Mme ka ntlha ya gore ke Sontaga ga re keteke mo letsatsi leo, re keteka moletlo wa Sontaga o e leng gore gantsi ke yone o kereke o ketekang e le go gopola tsogo ya morena. Sontaga le Sontaga re keteka segopotso sa tsogo ya morena. Jaanong ke gone mo o bonang re sa ba maatla a rona otlhe mo goreng re keteke Ana le Joakim. Mme re tla jalo gompieno Kriste a re gopotsa sengwe sa botlhokwa, gore puso ya Modimo e tshwana le a sela ntlha a bua jalo, ebile ga a bua jalo mo dinakong tse di farologaneng o leka gore a re gogele mo sengweng go tlhaloganya puso ya Modimo e leng gore mongwe le mongwe wa rona jaaka mo Kriste re lwa ka se re nang le sone, re leka gore re tsene ka puso e. Mme le ga re lwa jalo potso ke gone gore a re a e tlhaloganya, a re a itse gore puso e batlang, a re a itse gore se tshwanetseng gore se ka dirwa gore re iphitlhele re le mo pusong e ke. Jaanong ke gone ka mo ga re tla pele ga Modimo re boang gape re ikgopotsa tsone dibe tsa rona gore re tle re siamele go tshwara tirelo Modimo e boitshepo e. Jaanong a re direng thapelo ya boipolelo.
a modimo o thata yotlhe o re utlwele botlhoko mme o re ise kwa botshelong jo bo sa a re rapeleng. Morena Modimo wena yo dirileng le godimo le lefatshe ka matsetseleko a magolo.
re ya go rapela gore ka tirelo e ya lorato o re ne lorato la bokaolengwe o dire gore re bone morwao mo go ba re nnang nabo fa pele ga altara ya gago re go kopa jalo ka ene morwao morena wa rona Jesu Kriste yo tshelang a ba busa mmogo le wena le moya o boitshepo modimo o le mongwe fela ka metlha le metlha. Go balwa mo lokwalong lwa ntlha la ga dikgosi mo malatsing ao morena o na iponatsa mo go Saloma kwa Gibeone ka torobosego mme modimo wa re ikopele sengwe mo go nna ke fa Saloma a re morena modimo wa me mothanka wa gago o mo dirile kgosi mo boemong jaaka Davida rre mme nna ke le ka wana fela ga ke ise ke itse go tswa le go tsena ebile mothanka wa gago o mo gare ga morafe wa gago o o ithopetseng e le morafe o mogolo o o sa ka keng wa balwa le e seng go kwalwa ka ntlha ya bontsi ka moo naya mothanka wa gago pelo e e reetsang gore a itse go athola morafe wa gago le go farologanya tse di molemo le tse di bosula gonne ke mang yo o ka kgonang go busa morafe wa gago o kana-kana. Kopo eo e ne ya kgatha morena fa Salome a kopa se se ntseng jalo modimo wa moraya wa re e re ka o kopile se se ntseng jaana mme o sa ikopela botshelo jo boleele le e seng go ikopela khumo le e seng loso lwa baba ba gago mme o ikopetse tlhaloganyo go ka utlwa ditshepo ka moo ke dira ka fa mafokong a gago ke go naya pelo e bothale e tlhaloganyang ga go ise go ke gonne ope yo o tshwanang nao pele ga gago le gone ga go kita go tsoga ope yo o tshwanang nao sehularong sa gago. Lefoko la modimo. Morena ke kabelo ya me
ke rile ke tla tlhokomela mafoko a gago. Molao wa molomo wa gago mo go nna o gaisa dikete tsa gauta le selefera. Tswe a bopelonte jwa gago bo nkgomotse ka fa o solofeditseng mothanka wa gago ka teng. A mauto le bothoko a gago a mpharafare gore ke tshele gonne molao wa gago ke boitumelo jwa me. Ke ka ntlha ya moo ke ratang ditaelo tsa gago go feta gauta le gauta e e sa pekwang. Ke ka ntlha ya moo ke kayang ditaolo tsotlhe tsa gago tshiamo mme ke thoile tsela nngwe le nngwe ya maaka. Ditshupo tsa gago di a gakgamatsa. Ke ka ntlha ya moo fa moya wa me o di boloka. Tlhaloso ya mafoko a gago e a sedimosa, e thalefisa ba ba senang kitso. Go balwa mo lokwalong lwa ga Paulo yo boitshepo a kwalela Baroma. Bakao lengwe re itse gore bone ba ba ratang Modimo dilo tsetlhe di dira mmogo go ba tsalela molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa Modimo. Gonne bao ba itsileng pele o ba tlhaotse pele gore ba tshwane le popego ya morwa one, a tle a nne motsalwa pele mo baneng ba le bantsi. Mme bao ba tlhaotseng pele ebile o ba biditse, bao ba biditseng ebile o ba siamisitse, ba o ba siamisitse ebile o ba galaleditse. Lefoko la Modimo. Bua morena, gonne motlhanka wa gago o reeditse. O na le mafoko a botshelo jo bo sa khutleng.
Morena a nne le lona. Palo ya Evangeli e boitshepo go ya ka Mateo. Mo motlheng o, Jesu o na ra bontsi jwa batho a re, puso ya magodimo e tshwana le lehumo le le fitilweng mo tshimong, lo motho o neng a lo bona a ba a lo loba, mme ka go lo itumella a ya rekisa tsotlhe tse a nang natso a reka tshimo eo. Gape puso ya magodimo e tshwana le moreki o batlang diperela tse dintle, ya re a sena go bona perela nngwe e tlhotlhwa e kgolo a ya a rekisa tsotlhe tse a nang natso a e reka. Gape ya magodimo e tshwana le letloa la go goretsa mefuta yo ditlhapi, ya re lo sena go tlala ba lo gogela ko lesing lwa lewatle, mme ba nna ba tlhophela tse di siameng mo mogopong, tse di sa jeweng ba di latlha. Go tla nna jalo mo pusong, go tla nna jalo mo bokhutlong jwa lefatshe, baengele ba tla tswa ba tlhaola ba ba bosula mo go ba ba siameng, ba tla ba latlhela mo mollong o mogolo, teng go tla nna sello le puranyo ya meno. A lo tlhalogantse tsotlhe tseo? Ba mo araba ba re, ee. A ba ra a re, ka moo moitsedikwalo mongwe le mongwe yo o rutilweng tsa puso ya magodimo o tshwana le monga ntlo yo ntshang tse dintšha le tse dikgologolo mo lehumong lwa gagwe. Evangeli ya Morena. Santse re itlhaela. Ke tsogile ke bone basadi ba golonyana le banna ba golonyana, yaanong ke gone ke gopolang gore re na le maemo. But anyhow, still, a ke re ga ba tshikinyege, so go raya gore re ba bonetse plan. Go na le ntlha tse tharo tse nna ke di utlwileng gompieno ga re bala bogolo jang mo evangeleng ya gompieno, jaaka ke ne ke bua, mme ga e sena go jalwa ya gola e nna setlhare se se tona se e leng gore di felela di aga sentlhaga mo go tsone. Ka tsela e ntseng jalo go raya gore sabe se na le potential e ntsi ya gore se nne thebe mo la setlhare. Dio tse pedi tse tshwane, so se senyenyane se be se kgona go ntsha sengwe se segolo go le kalo. Jaanong mo ntlheng tse tharo tse nna ke di utlwileng, ntlha ya pele ya puso ya magodimo e tshwana le lehumo or the treasure. A ke itse gore lefoko la lehumo ga ke bone gore le dira sense to ba bantsi ba bangwe ba reka kwano, because ga re sa tlhole re bua puo ya Setswana, but ba re buang puo ya Setswana ga re bua ka lehumo ampo le tlotlo ra itse gore go buiwa ka eng, but gore re nne gaufi a re bue hela ka Sekgowa re a treasure. Ba gongwe re kile ra feta ko bo Khirong bogologolo fale,
ne re itse gore motsubo wa khiro ga go sa nne le go mo go teng treasure hunt ko bofelong kempe ga ya wela sentle jaanong nako eo ke yone e leng gore le ba e leng gore ne le ditshwakga le metlapa ya bofelo ne ba iteka ka gore ne ba itse gore se se batliwang se se fitlhilweng seo ba go nna le seabe sa go se enjoy ka gore go ne go tsengwa dilo tse di monatenyana mo teng di be di fitlhiwa jalo mme yaanong group e tla iponelang treasure e go raya gore ke bone bang go enjoya menate yotlhe e tla be e fitlhilwe foo jaanong ga re toa gote puso ya magodimo e tshwana le sengwe se se ntseng jalo potso ya pele ke gore ke eng puso ya magodimo e tshwantshiwa le this treasure mme ke tsaya gore ntlha ya bobedi e buang gore it's hidden and waiting to be found if fitlhilwe e emetse gore rona re batle ampo rona re tsome ke yone e ka ra arabelang puso e go tsong fo temana e nngwe ya boraro gongwe ntlha ya boraro ke yone yaano e re konentelang gore re bone gore tota go batla puso e go re isa ko kae ka gore e bua ka gore fa puso e bonwe e na le boleng jwa gore motho a rekise sengwe le sengwe se a nang le sone mme a reke gongwe a iponele yone puso jaaka ke ne ke bua ko ntlheng ke re e tshwana le lehumo leo ke gore puso ya modimo e rwele dilo tse dintsi tse dintle mme puso ya modimo ga e rwele dilo tse dintsi tse dintle gongwe e rwele ditshegofatso tse ga se tsena o itseele go na le Setswana se se reng sedibeng go iwa ka tselana jaanong mo pusong ya modimo e leng gore e tletse ditshegofatso tse ga o tsamaye ka tsela nngwe le nngwe fela e leng gore wa e bona go na le tsela e go tsamaiwang ka yone ke gone mo e leng gore ga e tshwantshiwa le lone letlotlo le o tshwanetse gore o itse gore ga se sengwe fela se se beilweng foo but ke sengwe se se beilweng se e leng gore se na le boleng gongwe bokao jo bo rileng but ke tla fitlhelwa ke motho e leng gore o itse boleng jwa puso e mo e leng gore le fa tshela o tla batla ka thata ya nang le yone gore a iphitlhele a le mo pusong modimo ga a fitlha puso e gore e se ka fitlhelelwa o e beile gore nna le wena puso ya magodimo ga e batliwe ka sekgopa ebile ga e batliwe ka khupa se a se dilo tsa magodimo e na le kgwetlho mo mongwe le mongwe wa rona leeto la yone mongwe le mongwe wa tshwanetse gore a letseye a o monyenyane a o motona o tshwanetse gore a tsene mo loetong le a batle puso e ga se gore ga motsadi wa me a e bone go raya gore le nna ke e bone gongwe tsala ya me ga a bone puso e a re a e lemogile ga gore gore le nna ke e bone mosadi kampo monna wa me ga a bone puso e go raya gore ke e bone ore batsadi ba me ga e le gore ba bone puso e go raya gore le nna ke e bone mongwe le mongwe o tsaya leeto la gagwe go batla puso e go sa kgathalesege bogolo jwa gagwe ke gone mo bonang re rotloetsa le ba banyenyane ba re le ka go ba ruta ka ditsela tse di farologanyeng re ba ngokela gore ba batle puso e ka gore ko bofelelong jwa letsatsi ga ba ntse ba gola go nna mo maruding a bone gore jaanong ba batle leeto le la go batla puso mme jaaka ke ne ke bua ga se gore modimo o e fitlhile gore batho ba seka ba e bona o e beile in such way gore ga o ka kgona gore o nne le gone gore o lemoge tsela ya yone boitumelo jwa gago bo nne mo go e fitlheleleng jaanong ke kgwetlho mo go rona mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse gore a tseye leeto le a batle
go batla mo go a go solegela wena jaaka mo bonosing jwa gago molemo wa gore o bo o batlile ka gore ga o e bone tshegofatso ga ye go ya go semama tshegofatso ya go tla go wena yo o batlileng ke gone mo e leng gore mongwe le mongwe wa rona wa ngokiwa gore a batle puso ye mongwe le mongwe wa rona o na le that challenge ya ka re bua malatsing tlhola ke bona batho mo di social media mo ba na le di challenge tse dintsi tse ba di dirang mme o tla fitlhela le gore bana ba rona bontsi jwa bone ko sekolo le go bala ba sa tlhole ba bala ha o ya ka ko morago ka ko di-toileteng le mo mafelong a fitlhegileng ba go tlhela ba tshotse di-phone ba le ka gore ba studise this challenge e beilweng foo and ba tla dira ka natla yotlhe gore challenge e ba e tshware mo e leng gore ga ba sena go tshwara se se tlabe se dirilwe foo o tla bona le bone ba ntse ba bitsana yaanong ba go bontsha ba bang gore re bone gore re ka bina jang gongwe re bone gore re ka dira jang mo challenging e jaanong le rona mo bokristeng jwa rona re lalediwa jalo gore ga o bone tsela e ya puso ya modimo o tshwantse o laletse ba bang ga se mo e leng gore ga o sena go discovera o nna pelo tshetla o bo ipeela ka bonosi ko thoko se se tshwantseng gore se diragale ke gore ga o bone puso ya modimo or o bone tsela e or o discoverile gore mme tsela e ka nkisang ko modimong ke ye o nna le gone gore o laletse ba bangwe gore le bone jaanong ba tseye leeto e seng ka tsela ye wena o e tsereng ka teng but mme ba lekelele tsela ya bone gongwe e mabapi le ya gago gore le bone ba kgone gore ba nne le phitlhelelo mo go se sa puso ya modimo jaanong e le gore ga re gwetlhiwa jalo ko bofelong jwa teng re itse gore fa motho a discoverile puso e o tlogela sengwe le sengwe o simolola go akanya ka puso e o tshela puso e o robala puso e o tsamaya puso e o tlhola puso e ebile sengwe le sengwe ka ene se mo pusong eo mo go raya gore ga go na le gone gore o ka iphitlhela o discoverile puso e ya modimo e ampo this hidden treasure sengwe le sengwe jaanong ga se sa tlhole se go tshwenya ga o sa tlhole o na le this challenge ya gore o ipotse gore no gompieno ke a go tlhola ke dirile yang ke a go tlhola ke jeleng ke a go tlhola ke apereng ga re ka gopola mantswe ona a tswang mo baebeleng a re kile ratewa gape re lebelele dinonyane tsa loapi le bo dirurubele ga di leme ebile ga gona nako e go teng di atle di robe e be go teng mme o ko bone gore modimo o di apesa ka tsela e ntseng jang re na le go itumelela go bona bontle jwa dirurubele re na le go itumelela go bona dinonyane tse dintle tse di farologaneng mme tse tsotlhe di tshwanetse gore di re gopotse gore se ke se modimo wa rona a batlang go se dira ka rona ka gore ga re setse re le mo go ene re na le bontle jo bo hapegileng re na le go farologaneng le mo go tlwaelegileng ka gore jaanong nako a teng ga go kgathalesege gore o itshasitse dono ya price ya bokae ampo o itshetse ka perfume ya price ya bokae se se tlabe se methera mo go wena ke gore tsatsing le ke na le bokopano le modimo wa me go le kae ka gore the discovery into this treasure becomes something more worthy than anything fa o le mo pusong ya modimo ga o sa tlhole o kgathalela dilo tse dintsi ga o ka kwa kgathalela gore a o amogela 10,000 or o amogela 100 pula because contempt ya gago e tlabe e se mo tšheleteng ye o e dirang but e tlabe e le mo goreng botshelo ba gago bo go raya boreng ebile go nna teng ga gago mo modimong wa gago go tlabe go go kgothatsa go le kae gore o lebelele botshelo ka leitlho le le farologaneng because puso ya modimo e fetola sengwe le sengwe mo teng ga rona
e fetola sengwe le sengwe mo botshelong jo nna le wena re bo itemogelang e re dira ba le ba e leng gore re fa re le mo pusong ya Modimo ga re nne le bopelotshela fa re le mo pusong ya Modimo ga re nne le mafufa ga re le mo pusong ya Modimo ga re nne le di-competition re nna le selo se le sengwe fela gore ke dirang ka botshelo jwa me ebile ke iphitlhele ke le gaufi le Modimo ka dinako tsotlhe so kgothatso ya gore re bolelwe ditshwantsho tse di farologaneng ke go leka go retsisa gaufi le selo se gore ga motho yo re ka mo lebelela yo go teng ke motho yo o discoverang treasure e fitlhilwe mo teng ga tshimo o fitlhela e le gore tshimo ke tona ga ya le mme ga a tsamaya mo gore a ba kgopiwa ke sengwe ga a simolola a setšha o itlhela sengwe se e leng gore se na le boleng jo bontsintsi wa go rekisa se a nang le sone o reka tshimo motho yo o mo lebeletseng o ipotsa gore motho yo ga tshimo e sa lengwa dingwaga tse kana wa go irang ka yone motho yo ga tshimo e sa bontshe e na le boleng bope wa go dirang ka ke se diragalang ka matshelo a rona ga o discovera puso ya Modimo batho ba bantsi ba go ipotsa gore na motho yo gape o kiwa ke eng go kerekeng motho yo o kiwa ke eng mo go se leng gore nako le nako o tlhola ntse re ke ya go thapelong gore ke a go rapela ka gore motho mongwe ga ka tlhaloganya gore ke eng o tshwantse o tseye nako o bore ke a go nna se go kerekeng because o e bona ile a waste of time because wa go kerekeng wa go retsa setiko sa bua ha o tswa ko teng o tla o sotse nothing or go mo tla o tsere kgakolo ya go ifileng ya gore o batle puso ya Modimo jana o mongwe yo go thoko kwa go ipotsa gore mare batho ba ba senya nako sontaga le sontaga instead of be ba iketlile maphakela ke ba le ba tutuntsitse ba tlhapa ba ra go kereke ga itse treasure ya gore o iphitlhele o le gaufi le Modimo re bontshitswe gape gate a merchant motho yo o dilang ka dilo tse e leng gore di boleng di benya ba re ha bone perela e ya tlhotlhwa e kgolo o rekisa tsotlhe tse a nang le tsone gore a reke perela e le nngwe fela but ga e nngwe fela mo go ene the worthy e mo teng ga perela e a e boneng eo e feta tse dingwe tse 10 tse a ka di bona le tse a ka di rekang ke sone se e leng gore tse dingwe tse jaanong o kgapela tsotlhe ko thoko o tsaya sengwe le sengwe se a nang le sone o tsaya energy a nang le yone o e baya mo pereleng eo le wena mo go wena ga o simolola o discovera botshelo ba go nna gaufi le Modimo o simolola go beela dilo tsotlhe ko thoko batho ga ba ke ba tlhaloganya gore why ga go na le party gore na a ke party ke na le nako ya gore ke ye ko mmiseng ore ga go na le sengwe se se dirwang jaaka dioko tsa disontaga ke bua le wena ba ba mo tseleng mo le ba ngakaletse ba tsamaya mara ga ba tswa kwa ba go se ministera na bua ka sone mo biki ba go mo kwetshepeng le ko mabuyeng ba go bua gape ba olla lefura mme ba tsogile ka bofo ba le mo tseleng mo le ba swantlhana ga ba fufu a ba bua fela ba tismela mo lefureng puso ya Modimo ga yana ga o ka kwa boela ko morago ga o ka kwa go tismela gape once mo tseleng eo right through a pula yana a pula ga ene but ga go na le gore ga re se re discover tsela eo ke gone mo e leng gore nako ngwe ta gore go na le go ko bokete na I'm sorry fa ga ke na go nna go kereke wa kanya gore bua so se monate ntlabe ke seo ke a marathoneng ore ke a go tsamaya ore ke a go dira sele no puso ya Modimo ga ya nna ga o simolla o e discover tse dingwe tse tsotlhe you'll have nako ya tsone but ha go tla nako ya thapelo you'll think about it gore wa itse gore ke swantse ke beele sekwa
le sele ke ya ko thapelong, because that's where you meet your God. Jaanong ga re tewa go tepuso ya modimo e tshwana le selo se, re ne hatshe re se fanyang kolle selo se, re bone gore ke eng fa puso e tshwantshiwa le seo seo. Yaka ke ne ke bua ko ntleng kere e kile ya tshwantshiwa le mustard seed, peo e nyenyanenyana. Ha o lebella peo e nyenyane e leng gore ha ore e tsewa ke phefo, o bo e lebella bo bona gore mme kana peo e ga e jwadile e kgona go nna le setlhare. Setlhare se tona se ne se le kae mo teng ga peo e, se ne se iphitlhile fo kae mo teng ga peo e. Gone mme se kgona jang go ba botshelo jo bo kana-kana jo se nang le jone mo teng ga peonyana e nyenyane e, ka gore ko morago yano ha e setse le setlhare o lebala gore setlhare se dule ko kae. Fa o setse o le mo pusong ya modimo o tshela dilo tsa se modimo, le wena wa go imakalela gore is it me, a ke nna, ka gore o tla leba ko morago o bo lebella tsela ya gago ya botshelo gore ke ne ke tshela ka mokgwa mme gompieno go diregile eng. Ha o kitla o kgona go tlhalosetsa motho sentle gore wa re go diregile eng, ene le ha motho o ka mo tlhalosetsa wa mmolella seo ha tle go utlwa e le gore o bua dithamakgorwana, because ga se mo domening ya gago, ga se ene a tsamaileng leeto la sone. Ke ne ke tlhalosa kere puso ya modimo ke leeto le mongwe le mongwe wa rona a tshwantseng a le itseele ka nosi, ka gore di-discovery ko bofelong ga e nne selo sa rona rotlhe, e nna selo sa individual. Wena ka bowena ka bonosi jwa gago ke wena o itseng gore o batla e mo kerekeng. Yes, o sa le o gola le ba bangwe lo tla kerekeng mmogo lo tsamaya lo bitsana mo dijarateng, but go fitlhela ga jaana se santseng se go beile mo kerekeng le se santseng se beile tsala gago le se se irileng gore tsala tsa gago di fuduge sa farologana, because leeto la gago o le tsamaya o le mongwe. Le ga lo tsamaya ka group o nna wena o iketela ka bonosi koo, o bo fanyenkolola mo teng ga peo ye o le ka go discovera gore tota setlhare se tona se lwa re se nna jang mo peong e nyenyane. Jaanong ke kgwetlho e leng gore re kgwetlhiwa ka yone gompieno, gore re go nna hatshe re ipotse tsone dipotso tse gore puso e ya modimo e mo go rona e tshwana le e ntse jang, gore re fitlhelele re tsere matsapa a feng a gore re beele dilo tse dingwe ko thoko tse e leng gore ga di re thuse go gola, kana tseo di beelang ko thoko ke tse di go itsang go gola. Sometimes even le ditsala o kgona go beela ko thoko ditsala tse dingwe tsa gago, bašwa ba tle ba re di a be di le toxic. Ga o iphitlhela mo bokristeng ba gago o na le ditsala tse di toxic, ga gore sepe gore o di beele ko thoko. Wena o batle gore o batle tsela e ntšha ya gago ya go tshela, o tla nna ntse o di bona ebile ga gore wa dila, but the treasure e wena o e lebeletseng ke ya gore o fitlhelele boleng jwa sepuso ya modimo e leng sone. Jaanong moso o tshwana le o thapelo ya rona ya letsatsi ke gone gore re rapele thata or ka thata gore re bone this treasure, ka gore once re ka e kgona go e bona ga re kitla re emisa ra go ba botshelo jotlhe jwa rona mo teng ga treasure e, because sengwe le sengwe jaanong sa go nna sa puso e. Ga rena go tlhola re wara ka tse dingwe tse dintsintsi ra go nnala re le monate, ra go iphitlhela ka dinako tsotlhe re na le smile, e seng because go na le yo re suthitseng on, go na le batho ba ba smileang because of batho ba bangwe, but o iphitlhele o na le smile sa gago se se natural, because tsatsi la motho yo go dirang gore o smile a turn his back or her back mo go wena, ga o kitla o tlhola o enjoy a smile. But ga o na le smile se se tswang mo teng ga gago le ga ka turna back ga re tologang teng wa go fitlhela o smile, and that's the difference.
So ke sone se leng gore rona ka bo mo bokristeng jwa rona re gwetlhiwa to stand alone. Ga go te re go nna selfish. Re nna alone because re tshwantse leeto le re le tseye ka gore ke leeto la rona le le mo teng, ga se leeto le le ka kontle, ke leeto le le mo teng la gore re discovere sengwe sa botlhokwa mo matshelong a rona. A re emeng ka dinao mme re boleleng thulagano. Morena o bua le rona jaaka na bua le Kgosi Solomon a re kopa seo se eletsang ke se go fe mo thapelong a re tleng go ene go tla go batla tse di subilweng ditemane tsa legodimo a re kopeng re be rapele Modimo jang.
mopapa babishopo jaaka ba direla go tla ga mmuso wa legodimo mo lefatsheng a re rapeleng Modimo jalo. Go babusi ba merafe e mo lešekereng le khumanego, tlala, komelelo le kgokgontsho a re rapeleng Modimo jalo. Go bao ba ba aroganyang dijo le mahumo a lefatshe ka tekatekanyo a re rapeleng Modimo jalo. Go boiteko jwa rona go tlhopha masaitseweng a subilweng a tumelo ya rona le thapelo a re rapeleng Modimo jalo. Modimo wa lorato lo le senang bokhutlo o biletsa batho mo pusong ya gago o dira gore sengwe le sengwe se siame le batho. Re na le kitso le tumelo ya gore o utlwa dithapelo tsa rona mme amogela dikopo tsa rona ka Kriste morena wa rona.
rapelang bakaolengwe gore tlhabelo sa ka se e leng sa lona se ke sa amogelesege mo modimong rara yo o thata yotlhe. Modimo raetso a ko amogele dineo tse tsa rona bana ba gago re di tlhophile mo gare ga dimpho tse dintsi tseo di re neileng a ko re thuse gore di re itshepise mo botshelong jono a dirise kwa boitumelong jo bo sa feleng jwa legodimo re go kopa jalo ka ene Kriste morena wa rona. Morena a nne le lona. Soletsang dipelo tsa lona. A re lebogeng morena modimo wa rona. Modimo ra rona yo boitshepo, morena yo thata yotlhe le yo o sa khutleng, ruri go tshwanetse go siame mme go lebanye ebile go a boloka gore re age re go leboga gongwe le gongwe. Irile bana ba gago ba ne ba leofile ba ngalogile mme ba ikgaogantse nao wa ba boelanya nao ka madi a ga morwao le ka thata ya moya o boitshepo. O ba phuthela mo kerekeng ya gago gore ba tshwaragane ba nne ba ngofela jaaka wena rara o tshwaraganye le morwao sepo lo le bangofela. O dira batho ba gago gore ba bake botlhale jo bo kana dilo tsotlhe ka jone wa ba dira mmele wa ga Kriste morwao le bonno jwa moya o boitshepo. Ke gone ka moo rona mmogo le mephato ya baengele re go bakang ka boipelo re re
o boitshepo morena o motswedi wa boitshepo jotlhe ka mo o itshepise dineo tse re a go rapela ka go romela moya wa gago mo godimo ga tsone jaaka monye gore di tle di nne mmele le madi a morena wa rona Jesu Kriste ka nako e o neng a okiwa ka yone mme a tsena ka boinelo mo dipogong tsa gagwe o neng a tsaya senkgwe mme a ntse a leboga a sengathoganya a sena barutwa ba gagwe a ntse a re tsayang se lona lotlhe loje gonne se ke mmele wa me o tla neelwang ka ntlha ya lona. Ka mokgwa o tshwanang morago ga selalelo o neng a tsaya senwelo a leboga gape a se naya barutwa ba gagwe a ntse a re tsayang se mme lo nwele mo go sone lotlhe gonne se ke senwelo sa madi a me madi a kgolagano e ntšha e sa khutleng a tla tshololelwang lona le ba le bantsi go itshwarela dibe dirang se go nkgopola. Se ke bositang tlhaloganyo jwa tumelo. Ke gone ka moo e reng re keteka segopotso sa loso le tsogo ya gagwe re go neela morena senkgwe sa botse le senwelo sa poloko re go lebogela gore o bone re tshwanela go nna mo boleng teng jwa gago ka boikokobetso re a go rapela gore ka go nna le seabe mo meleng le mo mading a ga Kriste re ka kopangwa go nna bangwe fela ke moya o boitshepo gopola morena kereke ya gago e anameng le lefatshe lotlhe o dire gore nne le lorato lo lo tletseng mmogo le Leo wa 14 morena papa wa rona le Archbishop Frank mo bishop wa rona le botlhe ba ba mo setlhopheng sa boperesita gakologelwa gape bakaolingo ba bo rona Leano le Grace le Thato ke wa kae jaaka ba gola mo letsatsing le a ba go romelediwe masego a gone go bona dingwaga tse dintsi tse di lekanang le tse setseng ba di neilwe go akologelwa gape le bakaolingwe ba bo rona ba ba robetse mo tsholofelong ya tsogo le botlhe ba ba tlhokafaletseng mo boutlwelo botlhokong jwa gago ba amogele mo leseding la sefatlhego sa gago re utlwele botlhoko rona rotlhe re a go rapela gore mmogo le Maria Kgarebane yo segofaditsweng Mmamodimo le Josefa yo boitshepo monna gagwe le ba apostola ba ba boitshepo
le baitshepi botlhe ba ba nnileng ba go itumedisa ka metlha yotlhe gore re tle re tshwanelwe ke go nna barua boswa jwa botshelo jo bo sa khutleng mme re go bake re bo re go galaletse ka morwao ka ene mmogo le ene le mo go ene Modimo rara yo thata yotlhe mo bongwe feleng jwa moya o boitshepo kgalalelo yotlhe le tlotlo ke tsa gago ka metlha le metlha. Ka taelo ya mmoloki le ka dithuto tsa bomodimo re rapela mmogo ka bopelokgale re 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 golole morena re a go rapela mo bosuleng jotlhe mo ka bopelontle jwa gago o re neye kagiso mo malatsing a rona gore ka thuso ya boutlwelobotlhoko jwa gago re nne re gololesegile mo sebeng ebile re sireletsegile mo ditlalelong tsotlhe jaaka re lebeletse tsholofelo e boitshepo le go tla ga mmoloki wa rona Jesu Kriste. Na Jesu Kriste apostola ba gago wa re kagiso ke a lo e tlogelela kagiso ya me ke a e lo naya o se ka wa leba dibe tsa rona mme o lebe tumelo ya kereke ya gago mme ka bopelontle wene kagiso le bongwe fela go ya ka thato ya gago wena yo o tshelang le yo o busang ka metlha le metlha. Kagiso ya morena a e nne le lona ka metlha yotlhe. A re abelaneng sesupo sa kagiso.
bonang konyana ya modimo, bonang ene Jesu Kriste yo ro tlang ka mele le madi a gagwe, re sego rona ba re laleditsweng selalelo se sa konyana.
Baka morena moya wa me se lebale sepe sa ditiro tse di molemo tsa gagwe. A re rapeleng. Modimo raetso ke gone re neng re amogela dijo tse tsa legodimo tse leng segopotso sa dipogo tsa ga morwao lo losolo. Mpho e o re tlogeletse ka lorato lo logolo a ko dire gore thuse go fitlha kwa polokong ya rona. Re go kopa jalo Dikitso tsa Sontaga sa 17 sa nako ya gale, Sontaga di 26 July 2026. Mme le toa fa gare ga beke. Ka Laboraro di 29 July ke segopotso sa Moitshepi Mareka, Moitshepi Maria le Moitshepi Lasala. Friday 21 July 2026 ke segopotso sa Moitshepi Lucius wa Loyola. Saturday, Matlato, 1 August 2026, ke segopotso sa Moitshepi Faustus Ligodi, Mobishopo wa ngaka ya kereke. Parish Pastoral Council, go tla nna le phetogo ya lekgotla la bodisa ka la bobedi 30 July 2026 ka nako ya 5:30 kwa parish hall. Maloko otlhe a lalediwe le gore dikopano makotlana mekgatlho le di-nationality ba kopa go netefatsa gore ba nna le kemedi go phuthegong. Go na le vacancy ya office assistant kwa parish office. Dikopo di ka isiwa go parish office mme keletso go kopiwa gore e nne bašwa ba CKC. Sanitation, dinako tsa mmisa di anamisitswe mo leboteng la dithutiso. Go tla nna le workshop ya di-ushers ka Matlato ka di 1 August 2026 mo CKC. Botlhe ba ba eletsang go tsenela workshop e ba kopiwa go ikwadisa kwa coordinators ya di-ushara pele ga Monday di 27 July 2026. Ba mmisa wa 7:30 ba ka ikwadisa go Winton. Ba mmisa wa 10 o'clock ba ka ikwadisa go Letso dire. Workshop ke ya di-ushers tse di kgolo ba bagologolo le ba ba eletsang go nna di-ushara. Kitsiso ya lenyalo e le kitsiso ya bobedi e leng magareng ga Tshepo Moduatona wa Kodi Bobonong le Thatamelo go fiwa Ntsimane wa Gaborone kanye ba ba eletsang go tshwaraganwa mo nyaneng e ditshelo. Fa go na le mo o itseng se se ka itsang gore bobedi jo bo tshwaraganwa mo nyaneng e ditshelo le kopiwa go ikopanya le moperesida. Ga ba le teng ke kopa ba ene phetogo e ba bone.
na le jokino gompieno kwa parišono phutego ya ledimo ba kopano ya go mosepe ana ba re gakolola gape ka thekiso ya ditekete tsa rafone. Tekete ya rafone e rekisiwa ya 50 pula fela ka dimpho tse di gagamatsang tse di tla tsenngwang. Go itse go feta fa o ka ikopanya le Mma Lebogamao kgotsa o etele lefelo la marekisetso morago ga kereke. Ba kopano ya pelo e boitshepegolo ya ga Jesu ba re itsise fa ba tla nna le fundraising activity ya thekiso ya dijo morago ga mmisa. Maikaelelo ke go thusa ke go kokoanya madi a tla thusang mo diporojekeng tsa go tlhabolola parish. Ba kopa thotloetso. Ba lekgotlana la Blessed Joseph General ba tla nna le phetogo ya bone ya kgwedi le kgwedi gompieno kwa ga mme Christina Lekwalo kwa block 9 ka nako ya 3 o'clock. Maloko otlhe a lalediwa le ba bašwa ba amogela. Ba lekgotla la St. Monica ba tla nna le phetogo ya kgwedi le kgwedi ka Wednesday 29 July kwa ga mme Harry plot 9996 Ginger ka nako ya 5:15. Maloko otlhe a lalediwa. Dithuto tse di rulagantsweng ke ba Mental Health Ministry di tla tshwarwa ka di 8 August 2026 mo Parishon go simolola ka 9 go fitlha ka 1. Botlhe ba ba nang le kgatlhego ya go tlhaloganya ka malwetse a tlhaloganyo ba lalediwa. Setlhogo Bagaletsia 6 verse 2 se se reng radisanyang merwalo ke gone lo tla bong lo diragatsa melao ya ga Keresete. Dithuto di itebagantse le mathata a maikutlo mo disorder. Mabaka a go simolodisa ditlhopha tsa tshegetso support group ke go gakololana ka tiriso ya ditebang, go gembola mehuta ya mathata a maikutlo, dikgwetlho tse di re lebaganeng le tsone kwa malapeng, le tshireletso ya le tsa tshedimosetso tsa go dirisa ga maranyana. Ba faele ba re itsise fa ba tla tsaya karolo kwa moopelong ya Idima Festival ka di 8 August 2026 kwa Rainbow. Ditikete tsa tiro e di rekisiwa 100 pula. Go na le ditikete tse re di filweng re le parish. Re kopanya le mme Maotala. Tsa kakaretso Phutego e lalediwa loeto la tumelo go ya kwa Blessed Benedictus wa kwa Diocese ya Tzaneen, Limpopo, South Africa. Go simolola ka di 10 go fitlha ka di 13 September 2026. Mosepele go ya le go boa ke 1,000 pula. Fa o tlhoka borogo o tla go tlhokana le go utlwele $200 fa godimo. Dituelo di tshwanetse go dirwa pele ga di 23 August 2026. Mosepele wa Matamatebele wa Diocese ya Franciscan o tla nna ka di 9 go fitlha ka di 10 October 2026. Mosepele o duelwa $600 pula. Dituelo di tshwanetse go dirwa pele ga di 27 September 2026. Lekwalo le le nang le tshedimosetso ka maeto le a le ntshitsweng mo leboteng la dikitsiso. Tsweetswe etela website ya www.christtheking.com go itse go feta fa kana go bala dikotla le dikitsiso. Ke a leboga le beke e ntle. a go bakwe Morena Jesu Kriste. Ke letse ke dirile ikuelo maabane mme ga ise itsibogele ba nne lo se teng maabane ka nne lo se mo dikopanong. E rile letsatsi la gompieno Bishop wa rona
o malatsi ke ra o ipelela dingwaga tse di 40 le borataro e le moporesita ka jalo ga go a lekana gore re ne re congratulation tshwanetse gore re mo congratulate ka sengwe a kere kwa gore congratulation hela go sena sepe tshwana he yaanong sa ntse ke ntse ke e tlogela ntse yalo gore ba lo batlang go dira sengwe lo tla mpona mo ofising yaka e ka fo morago ga kereke ke a leboga a re neng ka dinao re tsentse go fatsho morena a nne le lona mme modimo mothati yotlhe a ke a lo tshegofatse rara le morwa le moya o boitshepo tlhabelo sa rona sa mmisa se wetse a re tsamayeng re go mo direla ka lorato le boineelo ka go direlana